sama postavka fiksne proteze ne boli. Bol kreće uglavnom nakon 24 sata i prosjek je otprilike 3 dana da ćete imati bol. Od godinu i po do 2. Ali naravno to jako puno zavisi od vaših dolazaka na kontrole i koliko ste disciplinovani, da li ste došli ili niste došli. Ne smete sve da jedete, ne smete da jedete ništa tvrdo, orah, badem, tvrdu koru hleba, tvrdo meso, znači sve lepljivo i vodite računa o kokicama, niskokane kokice su zlo. Dolazi se jednom mesečno, a ukoliko ne živite u Srbiji, onda nosite samo ligirajuću protezu i onda dolazite jednom u 3 meseca. Imamo proteze koje se više vide, to su metalne proteze, i koje se manje vide, to su safirne proteze, koje ljudi kojima je jako bitna estetika. I jedne i druge možemo da podelimo isto da li treba da dođete na mesečnom nivou ili treba da dođete jednom u 3 meseca. Ako vam spadne bravica, nije ništa strašno. Na narednoj kontroli dobit ćete novu. Može, ali dobijete voskić koji će to da sanira. Zalepite na bravicu koja vas žulja. Neće se vratiti ukoliko nosiš svoju foliju koja se nosi nakon proteze.